Veliko mi je zadovoljstvo da ovu emisiju prazničnu na dan primjeri u Prvom svetskom ratu mogu da počnem sa njenim kraljevskim visočanstvom, princezom Katarinom Karađorđević. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde sa nama, sa gledalcima emisije Tačno 9. 13. dakle za 2 dana slavite rođendan i uvek ste tada nekako lepo i praznično raspoloženi, ali tada, kao i prethodnih godina, mislite na druge. Ja sam vrlo srećna da budem ovde. Puno hvala. Ja sam srećna da moj rođendan dođe u 2 dana, ali šta je važno sada za mene je da pomoć ljudi za poplava. To je bio, mi smo vrlo zabrinuti, moj suprug i ja, i to je najveliko situacija za nas u naša glava. Pomagali ste od maja. Uručena je pomoć u subotu, bit će uručena danas, Kladovu i Koceljevi. Da. I mi smo bili kod moj suprug u subota u Koceljevi. Da. I također juče je bio u Takije i ceo mesta tamo. Je bio puno ljudi, mi smo vidi kako situacija je teško. Ja mislim da ljudi treba da ne zaboravila ljudi da ima problema za poplava. Zima dođe, ima puno deca, puno stari ljudi i moj suprug i ja donese za svako porodica jedan friž, jedan peć na drv i šta treba da ima u kuhinja, šta treba da ima u kuća i sada želimo da pomoćemo za krevat, za drugi stvari. Sa svim onim što je neophodno da jedna porodica funkcioniše, dakle šporetna drva, frižider, sve ono što je potrebno jednom domaćinstvu. Bili ste u Teki i u Grabovici. Sigurno. Ja sam mislila da ovo ljudi ima sve, ali nema. Nema ništa. Nema ništa. Nisu spremne da... Za zimu. Sigurno. To je tužno. Je bio velika katastrofa. I znam, to je teško. Ja sam bila u Brusels, u konferenciji za donatori. Ja sam govorila za puno zemlja da kaže, molim vas, pomoćite naš narod. Znate kako, narod je u naša srca, moj suprug i ja. Oni su najvažniji u naša zemlja. Bez naroda nema zemlja. Ono čemu mi danas pričamo jeste kako deca, zahvaljujući sportu, pravilno i lepo odrastaju u zdrave, stasite, normalne ljude. A vi vrlo mislite i o tome. Pomagali ste darujući Narodnom frontu, odnosno ginekološko-akušerskoj klinici u ulici Narodnog fronta, koja praktično i nosi takav naziv, opremu, a bili ste prisutni na onkološkoj konferenciji, pa vas molim da kažete nešto o tome. Dakle, uvek mislite o najmlađima, a praktično to je budućnost zemlje. Jel' tako? Hvala lepo. Znate, nema dosta beba. Nema dosta beba u našoj zemlji. I treba da žene osjećam dobro kad ima jedan bebi. I Narodni front treba da ima jedan aparatas ultrasound. To je vrlo važno. Zašto bebe ima, oni su ima oko 500 deca svaki meseca da rođendan tamo. I također rak dojke. To je vrlo važno. Ja sam donese jedan mobilni u Niš bolnicu i je bio više do 70.000 žene da je bio tamo. Je bio vrlo važno da ima konferencija ovdje i ima u oktober. To je meseca za rak. I to je vrlo važno, je bio više do 400 lekari da dođe i također ima Sloan Kettering iz New Yorku da dođe ovdje i da pomoće. Je bio divno za naša lekari. Naša lekari treba da učim nešto novo. Oni su divno, heroik lekari. Šalje nekoliko u Texas, u MD Anderson bolnicu tamo da učim nešto novo za rak i također radiologi u New Yorku, nekoliko ljudi idu tamo također. Naš život je naš narod. Moj suprug i ja dođe ovdje da donese, da ne uzme. To je kao život je dobro. Moj majka i tata kaže uvek da srećno je kad donese. I ja želim da vidi da ima više ljubav u naša zemlja, više ljudi da donese, neko uzme. Zašto ljudi čeka? Oni su tražili samo jedan normal život. Samo to je za srpski ljudi. I mi smo ovdje da pomoć. I deca dođe u dvor, znate, ima deca da dođe u dvor, iz školu. I kad dođe unutra, kad princesa, gdje je vaša kruna? Ja kažem, tako deca zamišljaju princeze, da imaju krunu stalno. Sigurno. Ja kažem, moj kruna je u moj srca. Bez ljubav nema ništa. Ja želim da vidi više mirno.
ljudi da više srećne, da ima bolje dan. Oni su imali dosta patnje, naš narod. Dosta obećenja iz inostranstva. Treba sada da oni su živi jedan mirno život, da ima posao, da radi dobro. Ovo poplava je bio katastrofik. I ja želim da vidi da kad Božić dođe, da ljudi je u kuća je dobro. To je moj cilj sada. Kao vi znate, ima kancelariju u New Yorku, u Chicago, u Toronto, u Londonu, u Atina i radimo. Ljudi u inostranstvu, naša dijaspora, ovdje je otadžbini. Nikad zaboravila otadžbini. Ovde je matica i mi se nadamo da oni ne zaboravljaju šta se ovde dešava i upravo zahvaljujući vama i stiže pomoć ovim ljudima o kojima smo pričali u Grabovici, u Teki, u Kladovu, u Koceljevi, svima onima koji su bili ugroženi poplavama i kojima valja sada dočekaju zimu u što je moguće civilizovanijim uslovima. Ono što je još zanimljivo što vi radite, u čemu učestvujete, jeste još jedna međunarodna konferencija koju ovoga puta u Dubaju organizuje švedska kraljica Silvija. Ona piše jedan divno pismo za mene, kaže molim vas dođete i sutra ja ću biti u Dubaj, također za princeza Haya. Ona je supruga za lider u Dubaj. Je velika konferencija, je vrlo dobro da ljudi razumem kako je u Srbiji, kako također treba da ima pomoć, ima deca. To je konferencija za deca. Deca je naša budućnost. Ja želim da deca u Srbiji je bolje nego deca u svet. Ja sam vrlo ponosna. Naša majke u Srbiji, srpske majke je divno i tata također, ali kao žena ja mislim uvijek kako je majka. Kako važno je da majka donese ljubav za puno, da bude ponos. Oni su divno majke, divno žene u Srbiji. I ja želim da idu u ova konferencija, da vidi kako oni su mogu da pomoć naša zemlja. Vi ste majka, naše majke prenose ljubav na najbolji mogući način i vi se trudite da donesete tu ljubav i srpskim majkama i srpskoj deci i svim srpskim domaćinstvima koje ove zime, kojima je ta pomoć najpotrebnija ove jeseni i zime. Hvala vam što ste bili moja gošća ovoga jutra. Želim vam srećan put u Dubaji i još jednom srećan rođendan u ime naše male redakcije emisije Tačno 9 i u ime Prve televizije. Hvala vam. Puno hvala lepo i sve najbolje. Hvala vam najlepše.